Lá Eadar-nàiseanta na Leabhraichean a bhain ag leis sin, seo Còig Criomagan mu Leabhraichean. Ik aide cóig. Chai leor is slugga as a dil eilsecha an a da vile sa sheach. Ha teeny Ted from Turnip Town cho big beatach can you microscope from a lever. Ag céhir ha an Bíbal agus Harry Potter in meis na Leabhraichean is trícha a hir an leibh san til. Ik aide trí. Ellen, de gospel us a diaf leor agus gadi chu a fálu a hanna gasfos minuch tain. Wow, ha jo ala. Leabhraich Calum. Well, ha fachal an a hon agus sé sinnach Bibli osmia. Harofus gymryd sin. Ag ar y ga be Johannes Gutenberg as y genymilch chrwych y fios chló nio yn printing press am yn ceir diag agus cerid agus gahari sio yn doi am sy'n big dynnu y leibig gybrach tylig. Agus me yedig ik aif y hyn, jefu ma lichet leor a yn y chrwyf. Wow! Eentje nog gadidu, Ellen? Eentje nog gadidu. Sian ag Còig Criomagan Leabhraichean.